Timuraka twetikire. She's not appealing. No ni miario iria iratumite Bishop Ben akorwo agiukirirwo muno muthenya wa ira kuria turonire akiruta apology arakorirwo akimiandika on his Facebook page na arakorwo agitag Pretty Vishi, though Pretty Vishi thutha wa kwamukira that apology ndina mukenia ona hanini na aragikorwo akiuga ati agereire akorwo akimuface na koguo o Sunday nirio akerekera kuria JCM kanitha arore Bishop na niguo amwere ciugo icio akorirwo agitamuka interview-ini iyo na koguo Bishop ni arakoretwo apologize no Pretty Vishi araregana na apology iyo aruga apology not accepted na ni honge shaja makira korirwo gikiumira guku social media turona andu takare ni nyamu makenyita Bishop Ben guoko na ari angi makira Bishop Ben ati ni wega akorwo apologize na uguo ugire ti wega na niho riu twagikorwo tukiona Bishop Ben agikinyukia ikinya ringi ria gukorwo agiface Pretty Vishi before Sunday igikinyite niguo marakara makionekane kana ni makogwagwa na andu makorwo magi point out thutha wa kuona mbica ici cia kamucamanio kao ati body language ya Pretty Vishi ikonekanaga itakiri oro hau no mundu gwitwo Bishop Ben akorwo akirutira in always gutigirira ati nima uria aratarirwo the Pretty Vishi na mwire apology ya face to face ni akorwo agikogwo. He had apologized na ni arakorirwo akiuga ati he's really sorry na ni take the moment to highly apologize for mentioning ritwa ria Pretty Vishi in that manner. Ndeto ikoretwo guku nenda-ini cia ukinyaniria ikirehe gicanjama muno ndigũcitenderithia makiria hau. Make sure ni watana on your notification na wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukagira video citu tucamanie na wa next one.